India today Northeast in Atar Langdan chun Mar People's Convention Democratic HPCD cadre nitinga rengla pakhat chu Assama Dima Hasau district sunga in kap tuna thotan nizan khan kaplum ani ti in chanchinan su Times of India hin chanchin an suna ahin azik lang no a chu HPCD cadre kapluma hi Assam region cadre ni in Assam region hi Sarkar le in belizing suspension of operation nuya umanni in kap tu na hi Mahur police station bil sunga Jinam Valley bila tlung ni in Assam Police Commando Battalion personnel le HPCD group in Kara in kap tu na atlung ani ti in Dima Hasau police chu sorsinan mang police hai nan ril dan chun thotan ni zan dar som borvel khan HPCD team hai chun Jinam Valley a chillei khua motor an lo danga akhal tu chu vawin silai wai ni an met puka silai pukri an ri le in rulin hilai naya Assam Police Commando Battalion kema mi hai chun amunan pana chutaka chun helpol hai hin police team chu lo kapin anin kap zui ta pe ani tinan ril hinga anin kap na hin modi mar memo tia ri ni chu kaplum ania ama hi Jinam Valley bila Boroar kap khomi ani ti in police hai nan rila arung hi Silchar Medical College and Hospital a postmortem thodinga thonani hitil tlung lein zom hin HSA General Headquarter chun demna thusu kan sima HPCD AssamRegion SOO nuya ummek an kedar Mr. Modi khobung kapluma a umchu an dem thu an pung HSA thusu kin ril dan chun hilai bi la hin mithen khatin trak khal tu hai kuma in thok tax an lak laka chu wa en fel dinga fe ania thatak le fel taka thil dan hai fi tumna lowin Assam Police hai kota indik lo tak le ngai mo takin a hringna a chan ta ani HSA chun Mr. Khobung athi na thua rorel na indik tlung ngei sin la suksul tu hai chudan anga hem ni hai sin la hi thil tlung wang dui thlak taka thudik pumhlum suisuk ngei ni ro senti in an thu suk chun an rilani suspension of operation function dan tlang bu hi ral thum in chelek khum lo ve ding chun ramnui mi hai khoma an ral thum hai choi dok lo ding rikrap na thil chidang dang tho lo ding ti hai ba ka sipai hai khoma operation tho khum lo ding ti hai chu atlang puya SO mangdan ania hingang SO in rem na in athlung sa HPCD cadre kaplum ani el he amakin rorel na indik tlung ngei sin la numa Assam Police in kap tu na tehlem tho a marmi an mi that na hi avoi khat na ani tano a tulai nai te khom khan hringna hlu tak tak ei lo chan ta sa ani kha phim khur takin amiruk chu dan be sana thei to pa anam anga thanglak dan lampui dap chu apoimo hle dingane The Times of India in chanchin ansuna bokachun Manipur buina lein zoma report thar asima main thum sang le som ni pathuma Manipura nambuina asuk lein zom khan Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY nuya lampui sim na ding mangru le lir thei arengin zali le som nipali hai chu in ruk mang anno le sin tho na muna rosit an ni ti in arhil hi thu hi thotan nia PMGSY Silver Jubilee lom na hun mangani huna Rural Engineering Department Chief Engineer KH Temba in arhilani Temba in arhil dan chun khol le lir thei in ruk mang le rosit na hi Charchanpur district atlung na satak ni in arhila hing ang mangru tam tak chan ani leihin abigin tlangram bil kilkhor hai mason na sin asuk boi pha le thu arhil hing ang harsat na hi sin khom PMGSY phase 1 nuya sin sanction a hai chu 91% ze chu zo fel ani ta thu arhila phase 2 a mi khom 90% zo fel ani ta thu arhil bok ni sin khom pending project atam lem chu Tlangram district a mi deuh vong an lania PMGSY
one le true a balance work la hai la ya 89% chu Tlangram district a mian ni a Phairam district a 11% chaw abang khaya ta ani ti in aril phase 1 nu ya lampui zono na mun sei tak chu Churchanpur le Pherzawl district sunga mi an ni a hi district pahni a lampui simding sanction sa 53% chu zo mabaka la umani temba in ril pe na chun phase pahni a project tlang pui hai chu zo anai thuk wong ta a nisin khom covid rileng nambui na le mangru in ruk le suksiet na hai le in zo lo hi ala nu la Ministry of Rural Development in PMGSY Phase 3 sin hai po po kumthar March ni som thum pakhat chena zo fel wong dinga thu khau tak apek khom chu thilbui thlak tak ani ti thu rilin project khrim tender tho ni lo an no le amuna ngai tu ni lo hai chu ministry thu pek angin pe thlak pe ni nga ti in a hrilani